Kroz avanturu brzo ćeš stiću dolinu. U mumi domu naći ćeš sve prijatelje, s njima ćeš kroz džunglu proć, na otok doć, na čarovnom oblaku, pa u dolinu. Pa gdje? Pa u dolinu. Pa u dolinu. Pa gdje? Pa u dolinu. Pa u dolinu. Pa u dolinu. Ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 ta 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 mama 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 ta 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 ta. Nijotkud nije vrebala neprilika. Ne, čekajte. Mumi, čekaj! Mama, jesu li gotove? Šta je gotovo? Palačinke. Izvini, dušo, vilenjakovo drvo ne gori baš najbolje. Tek ih sada spremaš. Dok popiješ limunadu, bit će gotove. Jesu li palačinke gotove? Dobro, sasvim mala neprilika. Ja sam glup, nisam ni za šta. Nije tačno, mume, ti si pametan. Ma ja sam šeprtlja i ništa mi ne polazi za rukom. Ali tvoj brod za kopno je uspio, je li tako? Ako možeš napraviti brod koji ide po kopnu, sigurno možeš napraviti brod koji leti po nebu. Ja vjerujem u tebe. A to mi baš ne pomaže, nikako mi ne pomaže, nikako. Sinoć sam pomislio, uspio sam. Napravio sam brod koji može letjeti. Ali onda sam ga opet pogledao, kako ja koji sam toliko pametan, mogu biti toliko glup. Palačinke su gotove. Mala Mu, obavijesti sve. Koga to misliš sve? Znaš li gdje su Mumi i Mumka? Mumka opet samo gunđa. Ne plači, Mumka. Siguran sam da će Mumeta proći neraspoloženje. Istraživači su uvijek takvi kad ne uspiju. Je li i tata Mumi takav? On izmišlja priče, zar ne, je li? Pa to su memoari. Hoćeš li palačinke, Mumka, dušo? Da, hvala, mama Mumi. Zovi tatu Mumi. Čini mi se da je opet gurnuo nos u te vražije papire. Dobro, mama. Šta je, Mumka, dušo? Sunce je ujutro izašlo na istočnom nebu i sve je počelo postajati svjetlije i jasnije. Pa, tvoj to zna najgluplji čitalac. Uopšte nemam dara za književnost. Ja sam neznalica, nepismeni idiot, krajnje je vrijeme da prestanem s pisanjem. Ko je? Tata. Šta je, Momi? Mama je rekla da ti kažem da je ručak gotov. A ne, hvala, baš sam počeo stvarati fantastične stvari i ješću poslije. Daješ nešto? Da, ne, sigurno sam pogrešno čuo. Brate dragi, čekaj, Mumi, dolazim. Mama, bilo je odlično. Idem napolje. Čekaj mene. Ne, Svire i ja idemo u ekspediciju. Može biti opasno, znaš. Hej, Svire! Zdravo, Mumi, mislio sam da nećeš doći. Šta je to? Čamac napravljen od lišća plovi niz rijeku baš kao da je pravi. Kladim se da će doći do mora i stići u neku daleku stranu zemlju. Jednoga dana i ja ću otputovati brodom. Pa idemo li? Mala Mu je htjela poći, ali sam joj rekao da je opasno, znaš. To nije najpametnije što si joj mogao reći. Vidim. Hej, čekajte i nas.
Evo, povela sam i njih. Čekajte nas. Jeste li se stvarno mislili popeti gore? Pa znate, ne možemo baš svi u alpiniste. Boga mi, ja ne idem gore. E pa boga mi, ja idem. Zašto ne bi ostala da mi praviš društvo? Zašto nas svi ne sačekate u pećini? Samo idite ovom stazom. Ali ako se može pješke stići donde, zašto se morate penjati? To djevojčice teško mogu razumjeti. Dječake je inače teško razumjeti. Nismo sigurni može li se odozgo ući u pećinu. Ali ćemo otkriti. Šta je s tobom, Njušo? Ja ću štititi odstupricu, branit ću pećinu odozdo. Idemo. Znate, neko mora ostati kako bi pazio na djevojke, da? Idemo, unutra. Ne sviđa mi se. Bolje da ostanemo ovdje. Ne znamo ko živi unutra. Gluposti. Niko ne živi unutra. Upravo to mi se ne sviđa. Tačno, najgora su mjesta gdje nema nikog živog. Mislim da smo tačno iznad pećine. Ali ne znamo gdje je rupa. Možda još malo naprijed. Jao, nikad nisam vidio ovakvu školjku. A vidi ovu. Ovakve školjke sigurno mnogo vrijede. Mala mu, dođi ovamo. Mumka, gdje je mala mu? Ušla je u pećinu. Ja sam mislio da skupljamo školjke. Mala mu, izađi, ovdje ima školjki. Dođi unutra. Opasno je tek tako ući u pećinu. Samo mi objasni kako bi drugačije ti ušao ovamo. Stoj tu gdje si, spasit ćemo te. I ti ideš sa mnom, mumkice, je li tako? Je li? Pa valjda idem. U redu, idemo. Možda je bolje da te držim za ruku kako se ne bi uplašila. Mala mu, gdje si? Javi se, molim te. Lijepo te molim, uplašila si mumku. Ma nemoj, mislim da tebi drhti glas. Meni uvijek ovako prijatno treperi glas. Čula sam nešto. A! I ja čujem, možda je vjetar. Ne, prije će biti stenjanje. Molim vas, nemojte me tako plašiti. Ovdje nema nikog živog. Molim vas, pa to su samo mumije i svire. Spustili su se užetom, pa su sad... Reci, zašto bi mumiji svire ovako jaukali, jeli? Boga mi to sigurno nisu oni. Dosta je mala mu, molim te, prekini. Zategni ga, mumi. Je li ovako u redu? Ko će se spustiti prvi? Idem ja. U redu, ali budi pažljiv. Ne brini. Polako, mumi, nema potrebe da žuriš. Hej, mumi, jesi li u redu? Naravno. Mumi, jesi li u redu? Hej, mumi, jesi li u redu? Mislim da sam u redu, osim što me malo bole leđa. Pa ko je onda vikao? Hemul je ovdje drijemao kad sam pao. Ma nemoj mi reći.
Ako je ovo neka igra, meni se ne sviđa. Nismo planinarili, nismo sanjali da ti ovdje udobno spavaš. To nije potpuno tačno. Nisam udobno spavao. Pa šta ti radiš ovdje? Da budem iskren, nisam bio sav svoj u zadnje vrijeme. Da nisi opet negdje zaturio neku rijetku poštansku marku. Naprotiv, imam ih sve. Prekrasna zbirka rijetkih poštanskih maraka. Pa reci onda šta nije u redu? Upravo to što je moja zbirka savršena. Hemuli, ima li iko bolju zbirku poštanskih maraka od tvoje? Jeli? Naravno da nema. Moja je najbolja. Nijedna marka ne manjka. Imam sve varijante, sve marke sa greškama. Onda ne razumijem. Ti si previše mlad i nisi kolekcionar. Oj, teško meni. Čini mi se da počinje shvatati. Hemuli više nije kolekcionar. Sad je samo vlasnik zbirke, a to nije zadovoljstvo kao prikupljati marke. Upravo si, nestalo je uživanja. Jao, sad razumijem zašto si uzrujan, a moj pad na tebe vjerovatno ti nije nimalo pomogao. Naprotiv, odmogao mi je. Vrijemao je u pećini kada sam pao. Jao, gospodine Hemuli. A znam, oni stravični kriti bili su njegovo hrkanje. Ja nikada ne hrčem. Boga vi hrčete. Ja sam vas čula. Gluposti. Ako nikome ne kažete, pokazat ću vam nešto posebno. Šta ćeš nam pokazati? Kakav brod? Pripada li nekom? Našli smo ga, sad je naš. Mogao bi se popraviti. Naravno, neće biti teško. Ne možeš biti siguran, no ne izgleda najbolje. Siguran sam da može ploviti. U jedru ima rupa. Nema vesla. Šta će nam vesla? Vesla ćemo rukama. Ja ću upravljati. Čuvajte se! Čamac će se prevrnuti! Izgubio sam samopouzdanje i baš se nekako čudno osjećam. Zašto se može svakome dogoditi? Čak i tebi? Naravno, ali jako rijetko. To je bar neka utjeha. Ne znam samo kako da povratim samopouzdanje. Ne znam, meni se jednostavno samo vrati, vjeruj mi. Mislim da nikad više neću praviti planove. I ja ću se odmoriti od svojih memoara. Šta je s vama dvojicom? Što ste se tako snuždili? A čini mi se da sam imao previše samopouzdanja. I ja sam. Hej! Tata Mumi! Šta je sad, Njušo? Probi nam uši svojom dernjavom. Dođite na obalu brzo, našli smo brod! Olupina koju su izbacili valovi. Ne, nije olupina, a ima bijela jedra. Popravit ćemo ga, a onda pripada samo nama. Već stižem. Hajde, Mume, baš ovo ti treba, pustolovina koja će te razvedriti. Pa možda bih baš i mogao. A moglo bi biti jako zanimljivo kad već ima jedra. Pa da, čvrsta mala brodica. I dobrog je oblika. Napušten je, prema tome pripada nama, je li tako? Izgleda da propušta vodu kroz jednu malu rupu na samom dnu. Možda su ga i napustili zato što je propuštao vodu. To je sasvim vjerovatno, Svire. Ko nađe brod bez vlasnika, može ga slobodno zadržati za sebe. Pa nije baš tako, mala mu. Prvo moramo malo pričekati. Šta ćemo onda, tata? Prije svega moramo ga dobro popraviti kako bismo ga mogli usidriti po svim propisima za slučaj da se digne oluja. Apsolutno. A ako se vlasnik slučajno pojavi, morali bismo mu ga vratiti.
U drugu ruku vlasnik vjerovatno i ne sanja gdje mu je čamac. Pa šta ćemo onda raditi kad ga jednom popravimo? Za čamce i brodove najgore kad ne plove. Kako bi bilo da preplavimo 7 mora? Tražit ćemo bisere! Ja bih htjela vidjeti cijeli svijet. Ja bih ostala ovdje i gledala samo okolinu. Ne brini, Mumka, ako talasi budu visoki, plovit ćemo između njih. Je li tako, tata Mumi? To nije baš. Hajde da pljunemo ušake i bacimo se na posao. Hoćeš li nam pomoći pri pravljenju planova, Mume? Naravno. Tata Mumi, mogu li ja biti od koristi? Da li to stvarno želiš? Pa, ako vam ne smeta, ne kažem da sam neki vrsni brodograditelj, ali... Prvo ga moramo izvući iz vode. Zatim nam je potrebno 10 greda kako bismo ih stavili ispod čamca. Ja. A mislim da će nam biti potrebno i nešto što bi ga moglo držati uspravno. I treba nam dosta pribora. Tačno. Idem kući da ga donesem. Osim toga trebaju nam kante. Idem da ti pomognem u izboru alata. A ja ću paziti na čamac da slučajno ne dođe vlasnik po njega. Dižite sidra. Molim. Jesu li djeca zaspala? Jesu, duša, spavaju kao janja. Radili su dosta, ne čudi me što su umorni. Jedva čekam da se otisnemo našim brodom. A, odvešću te gdje god poželiš, bilo gdje, na kraj svijeta. Ne mora baš daleko, duša. Hoćemo li i mi na spavanje? Sutra nam valja rano ustati. Znaš, pomorski život je baš težak. Za nas intelektualce, sav sam se ukočio. Laku noć. I ja sam se ukočila, a ne piše memoare. Odlično si ga namjestio, savršeno pasuje. Sad idemo popravljati druge dijelove. Tako je. Vidi, Mumi, vidi, i ja mažem brod katranom. Naravno, mala mu, ja mažem samo ondje gdje ti ne možeš dohvatiti. Njušo, ljenčino, donesi mi još katrana, hajde. Donesi ga sama. Pustio sam te da mažeš katrnom jer si sama tražila. Ali nisam nikad tražila da teglim katran u kantama. Požuri i smijeha da se mi ga donio, brzo. Hoću li sve otići, mama Mumi? Sve što je viška. Šta je bilo, Hemuli? A vidim da brzo privodite kraju radove na čamcu. Jeste još malo pa je gotov. Toga sam se i pribojavao. Reci mi, molim te, šta ću ja poslije da radim? A zašto ne bi počeo sakupljati nešto novo? Nešto novo? A šta to? Bilo šta. Naprimjer leptirove. A ne, ni govora. Jedan moj rođak skuplja leptirove i sasvim je pošandrcao. A šta je sa nakitom? Kakvim nakitom? Razni, možeš ga skupljati cijeli život. To nije naučni rad. Šta bilo da bilo, mislim da ćeš brzo morati nešto da počneš da sakupljaš. Žuri, sad ćemo da porinemo brod. Dolazim, čekaj me. Jedro ste savršeno popravile. Jeste li svi spremni? Gurnite što jače na 3. 1, 2, 3...
I tako, pošto je njihov novi brod konačno bio popravljen, a nije bilo nikog ko bi polagao pravo na njega, mumijevi su s nestrpljenjem očekivali da se krene na put oko svijeta. Čak su i mume i hemuli bili raspoloženi. Svi na brod, krećemo na probnu vožnju. Odlučio sam šta ću u buduće skupljati. Vidiš, ovo je jedna dosta rijetka sorta divlje ruže. Odlično, čestitam Hemuli. Hej, Mumka, mislim da ću ja kući. Upravo mi je pala na pamet nova genijalna ideja za moj leteći brod. Sigurno ćeš ovog puta uspjeti. Vidjet ćemo se kasnije. Dižite sidro, sad svi nalegnite na vesla. Mama, ne brini, vratit ćemo se do večere. Ne morate žuriti. Napravit ću hladnu večeru i nije važno kad se vratite. Kad sunce zače, mrak te snađe, Mumi dom zove, nudi ti snove, hej Mumi. Tu se svi veselo igraju, a šume smijehom odjekuju, hej Mumi, hej Mumi. Kad sunce zače i mrak te snađe, Mumi dom zove, nudi ti snove, tu se svi veselo igraju, a šume smijehom odjekuju, hej Mumi.